Naslov je Hruška in prijatelji. Hruška je hodila in hodila, dokler ni se zaletela v drevo in na njo je padlo jabolko, ki je rekla, a bova prijatelja? In jabolko je reklo, ja. Potem sta šla naprej in sta se zaletela v grm. Na glavo sta padli dve grozdi in sta rekla, a bomo prijatelji? Rekli so, ja. In potem pa so se zaleteli v Jana, ki je rekel, a bomo prijatelji? In Jan je rekel, ja. Ampak potem je bil Jan tako zvit in je to zgrabil in pojedel. In konec.